afeye ye doso na yesumo Badwam no enti kwasisi atena se the bonkrata na ne nkomodi esefata no de bebro me camera for sound and directors ne obibia light drivers ye da munyina se ye hia eba besom ene Badwam enti mo so amohwe no mo fiefiem TV so ofo ne so wato data kire odododo ye da se na me kai wo so se bibia ye live wo Facebook ne Instagram aya like it comment it na share so pa na nuanom so enye bi enhwe kwesi mpacho machi Eradi Adom pacho nso Nyame Adom bende MPP for na stretch SM3 for party achita for delegate mampena bede chi na pamfo nyina eno na no pe no ru ni tekotego kase se o ka sempa ma ho aya ka bi mo obi nso efise obi ehia obi nti kama onko ho ade wo hia na ye mobo a wabra bonye den enko kan nti se jofo no ye hia amanyofo nso ehia senjofo nti o matwe emu saa no na akire no so ate ase ekohia me kwa ma so kodi enkomo wetew emfa emra divine otu agohum eye Greater Accra Regional Chairman de ma NPP amanyoko conference ya part no eye no enkrapompini mantemu enomo ye ntono na so era na esie che wate ye kem wache do pai e ba Badwam dwumadi so Adom TV so me too kan akra boko de nyame de che ye ho ye da nyame ase were amanfo no ebo maba so se nwa ya de dwumadi no ekoyie eye fe ya kono na ade ba ko ekamu eye ne kenkan no eche dodo chairman wona na dwumadi no esiu na so de ne siye yo Mexican ada nyame ase se adipachi anopenso na mada motifo ni masofo nyina se mazada party penyemfo ni omo amubo ye ma organization no yes say in fact this will go down in history as one of the best organized conferences I yet before your best party no looking at the situation now your woman had party penyemfo ye for join say yemma publicity ni nyama bet say sika billboard akese ni posters ni banners you know yemma ni nyina confirm candidates omu ye me sa okay in fact adia no de nyame ni ekoye papa na me we are join say declaration no echo actually party say delegates na stadium no tem ye planning say and can by somewhere na idea na can ya take it off but ya almost to 4 and sana ye party to aba enti nyama no ko actually ye no na de ma ye ni che pa on say vice chairman position no I didn't know say one ballot paper ye be ma no ube select for 3 womo and in sa no ye via the tally no na che na ye via no nyina no candidate on me no ye former chairman for Eastern region chairman Captain Kisi any Masaudu ni onya third vice chair no omo no problem kakra ba ho and he trying to correct that mistake no manage ye we almost ye fan ye tally no bio we did the tally 3 times and ma ade no ko actually ba ushe bambofo police for ni media omo jina ye efe tumaya apama de tin afana ye declaration no enti ye wa mami akonya we die opanyin medam ase na masre nyame hira se mo ye bi papa ye dam ase se mo nyina mo aboa any delegates nyina Greater Accra executives ni ye party panyin for security ni bibia ekoye enti pacho facha mi say my bi umre ni kakra but I want to use this opportunity now I mean for appreciate omubu ayet ma pipia eko so come say okay chairman ade ba ko ye se before abato no
na woka 15 regional chairman ya mu declare mu support edema mu former general secretary John Bodu abato no eba na wie ye anko wie ni saa kwan be na mo fa so apache saa sintone twaka na ebeda mo ne kodua frempon entem se na be ya azunwe betime ya adwuma e wo saa regional chairman na mo declare edema John Bodu. Okay, you mean that say first of all wabo kodua din die na me pese me congratulate no say wadi kunim okundin na nyame aboa amana di kunim also for the others almost for di kunim no na what some be say the meya no year and then say the ba ya ekoye say ye declare ema ye general secretary no number 1 na ye ne ne ejuma na onu na 2016 election na ye call ye fa call election do biom e 2020 no ye ni na ye ejuma ye nim ni ye nim what he can do na tefenia wo kan ye nia kodua wa winning election see ye nyina ye be je to mu say afei na oba be ye ejuma no na uni obi aye ejuma unim se nia nipa no na ejuma sitie na ye be critical elections like this in 2024 ewo ya adwen mo no ye nim se wa ye bida enti se ebate ye ni ko as chairman no ye confidence level in him because why ye be that I witness it. But chairman, as a regional chairman, I would do no party in the region. You know, say na you're wrong. Some of you have public declaration. But your question, I hope okay. Na me can say, see, ye nipa baako oye ye central regional chairman no na bibi kakra si na e pa no say ye fre John Bodu no mbra na ye mbisa no enti opa ya ye sa no ye no ye hu say o ade no sabi de ye ti ye no na nye sa na etie enti ma ye ya dwen say sa na ade na ko ye dia ye declare their support John Bodu. So because there's no too much time, no say that me no nie. Na question now, na be say ye say ye wrong, say ye be declare a support Obi. I don't know why you are saying that. Ye party can default, ye party for. So if for whatever reason ye feel it say na ye nyana ye pair me say bibi eti point say yet me yefa uni bibi sa and you patrol to me training say na mo betimi ne kodua akambom aye adwuma wa bra publicly mama obi ati asese onye good enough for that position and there part na dia share say okay question now maybe obi say me first I mean here no o see ye nim say wrong maybe say bibi wo ho sa e chese ye ntumi yesa ba se unim se morally obi a woda so yimi de na no me wo de na no yeah na make say unim se morally obi a woda dodo ano na party for ma preposition na wayi wanim e de ama baako se baako ya yi wanim ma ni wanwini ne na wo mpɛ no e na aba ba wini eti ne ubede du manfo anim akɔde nchempo na kɔde nkomo de afa party ni mpuntuo e wo regional wo. Okay, yo, like I say, yang tung agree say what you said earlier, no, say wrong, no, it's not constitutional. Yes, sir. And your constitution is not kind. Very good. Okay, yo. Now, the me no say na me no ni say. Now, John Bodu no, ye ni na aye juma. Say regional chairman ye ni na aye juma. Sa na ye ko elections, so elections aye ko ye ni say. Obia betumi eden awini nipa no nya wini no be ye general secretary as it is now no we have no other a choice than to support near wabano na onye juma no ete no de nye din okay ono kodua no
any John, any whoever be contest no, Obia him say any possibility at all can happen. And see the contest, ye pray, we support you, we support you, fan no. Ye pay. It is the responsibility of Niewa winning to bring all of us together. Fan identity. Okay. Party ni bi anim say ye bekwa ye prehu. Ye prehu na ye win pair. We must come together. To me as a chairman, and me call it a chairman. Ye nyina ye tia say ye contest we no. Say ye no bi am preach who bi ko bia na ya to no say ye leader. We have no choice than to work and support him. Also has no choice than to bring all of us together. Mate. There's no any problem. Okay. We all know that in the interest of the party no na yes no. A nomination say your corporate be one. Obia to make up whatever he wants to go. Now, first of all, as the regional chairman, no, what could declare that will support you? You will appeal. There are other colleagues of ours, almost regional officers, almost openly, no, they were supporting others. Mrambia still be our follow up. Chairman, Mera CP no penya mention no nka ho ne adwumaden a wo yede ma NPP amanyoko. Mera. Divide O2 Agohum, Greater Accra Regional Chairman de ma NPP amanyoko. Enu anso Diamond Kodua party kakra oni fie na ho asem ye se chairman wuntumi odi 15 regional chairman ani mo mo ye campaign ti ano ekoho no mu bi there na online o ka kira no pay well yanko online so na anopeadomonline.com enso wa hanum say ya ni nyina ye NPP de course na wotwe wie ye mekire da memenda na de chie kwasi ada no ene ensem bi eka ho enti therefore NPP amanyoko ne ho no o say outcome of delegates conference a win for NPP Alan Chairman ena eka sasemi say wo hwe abato ne sunsanso na eba abonten na chese bibia de adanse say mfimpim no ene aduonu nan say NPP ni NDC womo de sie ni a yenkonimdie de ma osono amanyoko ntie no ewa ha full test EC plans to for Ekofuado Mahama speak at minority group workshop eno mo nsem no bi no de aye kasebo de amawa na wote se kanema mpani Mahama kase sa 1 billion syndicated loan no ofori ata de akoto mrahebedwa nim no minority no emfoaso NDC amanyoko no so emfoaso na ba ko da hanum se ya esese obia pene ho asam kenkan yie eye owura ko ansa ye te se dunsin a ni hi no megidi sese aha nesi a etretra kokeka cycle ne babia na ne branches nso ye nkrabata ne de ene na te se wo mantam ni nyina bim enti so opese wo hu opani ya ye ka ne ho asem ya call adomonline.com na owura ko ansa on the 8th floor a person tribute by Mr. Enimel Ashon enti ene ya wotiasi ena nipa owura Enimel Ashon atro ne ho nsem de hye na nuonyam fi se waye funu da ho no de ne aka ne nyina no eguna so achi enti owura ko ansa eye enipa ne nimdie mu ene de oye ne ntetiem no mekura me wo mu chefa enti owura ko ansa nyame hirawo ne aka ne de enkwatenteni ahode no ewo nyame ensem nyame hirawo pa enti celebrating the legendary ko ansa na te se no so wo entertainment ensem no ehu bi en entertainment corona so Buhari celebrate actor Olujokob se kwasi wa Olujokob ne se ne bi da to de bia bonso ye pani bi openkola pa to de bi so courtism no di mu akotene enje se sa no tie to de bi so yo hene to de bi so yo hene mo otaye ya hene pa one Peter dochi omotaye o hene enti otaye sikani ye nyina ya hwehwe omo se nti ono so ne ya wote ase na ne mampani Buhari watumi ase na nuonyam megede se eni party ase ne ese na nuonyam a eye chenso be wasa ya be dia dance ku ne ya sorry tin ne aka ne honsam tin ni penso da hwe won fa anya hwe enti mani age owura ko ansantete ye ode ma ye TV Africa ye mu binom no nyame adom na ene yeguso ayede etoa adwuma no so som Ghana owura ko ansampa cho memwache kwasi nti adomonline.com no de wa ha ne bi no ma me fa Ghanaian Times ne daily guide emmom ode
Stephen Ayesu in team phone about say it's in team at last. Gets not after contesting unsuccessfully for the last 20 years in 4 previous elections. We will negotiate good deal with IMF. President Anna Adom Dankwa Akufo-Addo. NPA clamps down Western Region fuel stations, cheating customers. Court others defendant in COVID-19 protocol breach case to open defense. Ghanaian Times and no Sasuna delegate Abokata and so they Abase Akufo-Addo allows Freddy blame. Sasuna intimate leads NPP into 2024 as JFK on seat John Boadu. Now delegate dimna Diamond akosia de cartoon biaba. Ayo akosia sesen. Na omu foni e wa baako ayese Justin Frimpong Kodua. Ose Justin Frimpong Kodua. Okay. Ana baako nso ese John Boadu. Okay. Yefen adwenkese. Ayo. Na akosia sifie delegates ni nyina echi se yese Ukraine war na ma JFK ABT John Boadu. Mpacho se Dynamite Podo mpacho se JFK ehwanya. JFK Justin Frimpong Kodua. Ena Ukraine war ye de. Yes, Ukraine war no. Ena support JFK. Emo Kodua ma otumi BT John Boadu. Say yes John Boadu sata no free Ukraine eba. Akosia na say wo. Two ye no dey share the quantity. The ba no say na say ni be sie nyesi. Anti akosia na say wo. Akosia na say. Ene ma akosia. Ba ko come asem ye nkrofo mo yes John Boadu ene Justin Frimpong Kodua. Okay. Daily guide ene do ba ne anope. Ye da daily guide ne akosia se. Enti pato de si wo the worker time. Daily guide yeah. Okay, me say embrandenti ye de besi ya hanum se na afa agokansie emonsem abawa kwam no achi na ye joada hosepe sister ono so e de bebro na afa metna se afisem ye bedi nkomo kakra no so achi mpensem mu no kwasinsia e de bebro koso no sha Adom TV if you say ye wa do ye me de ma me chira Diamond ye mo achi